namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel I'm of course yeah I think I been the president link I link vele Dr. Joyce Rimani and also Sungove Mr. Post yeah and then from this team that I continue man na maka kwa Africa yeah and then I'm of course that tela maka gagash le akumahlonyo diamalians yeah apologies for the sound there akuloku ngapfula ayim nzami na mina kuyima nasho ke ngazi kona kana magezi ninga se recorder la na makale so apologies for the sound and the background ithola kupha imfula and stuff like that. Yeah, so kwasilo force no hlambana mina 12th January me post link fa yetsalwa hi Heavy Shivambu nga a big fan ya Benjamin the president yeah so lo fika scroll ifike wona fika atsala a certain post hayi nga fika inhlekisa ihle inhlamba at the same time whereby I wrote ku Joe and Dlimbeta ka ngoma yin'we President Mayenga 2026 okay so ku statement session Dr. Joyce Rimani na Berina Osongo Mr. Post va ta va ya ku buweni ka risimu rin'we in overall leswi hi nga ku swi voneni kwalano so as already hinkwenu vele swi tivako rhanga phanda yi kwatise ngopfu interview leyi nga endla Dr. Joyce Rimani ngopfungopfu na the remark ya ku like Ndzumba like wu le ka the dying face leswi of course Dr. Joyce Rimani yi kombise swona so ku hi analysis ya mina ni swi kombiseni ku hayi Benjamin a lo yi pika Dr. Joyce Rimani swin'wana swi clear swin'wana swi wa clear xo yimela mahengani ku one mistake xa yi nghene that was it so unfortunately for Dr. Joyce Rimani beef yi le ku tena tani swi voka va nga ri vanhu va ti beef swi ta va vanyana because santa mtlhemi kuma yi nga respond mkhulu swi ta xiya ku tseketsele mahengana xo hi pika yona me loko ni languta like in terms of that interview and vona ku xa rhongo ngopfu because hinkwenu swona ku in Ndzumba a wa ha ri that high up ma vona mhaka liwa ku sala ti-legend yes like vo murhanga phanda yes ka that category we understand that but mi kuma ku ti-new artist loko ti nghena ta ha ngheni ka Ndzumba ni mi fika mi kuma ku ti fika ti nghena ka category liya xigaza xa ma 2K that sound or electro and stuff like that ma vona mhaka liwa so murhanga phanda yi lo yi pika and tanihileswi mi nga xi twa loko yi kha yi kombisa hi nomo wa yona. Stuff like that so ya ku hi narrative ya murhanga phanda la yi famba ka that narrative ma vona mhaka liwa so a yo pika murhanga phanda and beef ya ku tena ku na lexi hi nga ta xi endla and stuff like that. And then very came over ya ka section ya Osongo Mr. Post section ya Mr. Post already a swi tiva ku ya boha hi yini mhaka ya yindlu a yi ta yi ta n'wi teka yi n'wi veka hansi a swi ta tika swi ta vava swinene a hi mhaka leyi nga ta yi ignore ya boy the beef dukulu and yo target ya murhanga phanda yaleyo obviously tanihileswi of course a hi khe hi n'wi twa Osongo Mr. Post ku a nga dyi tigigi so swi fike mi kuma ku narrative yi nga ha fambi kahle mi kuma ku loko a kha ku a nga dyi tigigi yi tirha hi tiraka even then yindlu se yi va yi jemini leswi ku nga swilo swo vava swinene yi ta va beef ya Mr. Post hayi a reds mara a ni na defense va nga donate but another thing na leswo donate i ku minkarhi loko murhanga phanda the first kha ti n'wi donetela na the birthday this amend a kha ku chingiwa hi swona from side ra ka fan base ya Mr. Post I remember so swo na loko vu donate still swi ta tlhe swi ndla ku mhaka yi va even worse so hey kona it's a huge problem hi ku langutisa ku hi percentage mina nga wu nyika 20% yo anga khatlela ka this house by now ni tuna ku ti-percent loku chicken swinene loko yi ze hi ku march yi nga ziza ku ndleka nchumu hi ta hi kha hi n'wi nyika vo 5% ku anga khatlela because i te tower hi ku twisa ka mina hi nge vuli ku i double mos tower yi fike yi gonyanyana at least 3 or even 4 so hey Mr. Post ya boy swin'wana swa swilo leswi hi swi expecta ku i ya bufiwa hi swona sweswo so swi ti komba ku ya murhanga phanda lowo tseketsela
wa track yo leha 20 something minutes mara hi tshame khe hi repeat 26 minutes musa ha kumbe yi ta yi ba hi va 26 minutes ku ta ku ri ku tikeni swinene hi to the targets for now unless ku nghena van'wana va nyuwane and stuff like that. Emdani level khe hi vuya ka mhaka leya ku kwala Africa and also single Mr Post mi nga ma hleketa previous la isuka kusuka le ka mabunda strong and loko ho va hi khe hi hleketa kahle laha single Mr Post a konise ngopfu na hi timhaka to kokwana Africa yi va yi kha yi posta ti-images ta yena like on Facebook and stuff like that. Hayi mani yi navelele fana ya bro na ka ni nga la ku byela mbilu a ta loko vuya laha fane va nga loko ni nga la ku byela mbilu a nga swi teku nchumu kana fana nga basanga le tuwe after ku nchumu mara salo kala ku ya masena na sona ina etanda ku mpata wena stuff like that. Africa swi sami ni screenshot ya kwa na sola swi swi na swinga no mi ya So after that incident a ni no swi rivala mara ni notice ku no kokwana Africa ya ha ri busy no va yi ri karhi you posta Mr Post hi nguva hi kha hi khata I guess ya ku fana na as you can see kwale kha yin'wana sweswi like ya humvekela straight kwala as the images ta yena yin'wana ya le post and a hi report a ni no rivala kambe Mr Post a kwatisiwile hikuva yi kha yi n'wi posta kokwana Africa and stuff like that. Another post yaleyo yi fike yi tsala ku xikhova xa sesi as you can see kwala ya ha n'wi posta still ya ha ri ku n'wi postela even after that meeting va nga va na hoko le ka mabunda leyi even another post yaleyo kona yi kha yi tsala ku makhwirini ndlovu as you can see kwala yi tlhe yi vekela Mr Post so ya ha ri busy na hi Mr Post lero loko ho twa ku va ku yi khomini kokwana Africa swi nga hi hlamarisi ne because ku languta yi va yi kha yi endla cyber bullying ku fana ka lele ku va ku ri proof straight because hi fike hi vona fika yi tsala ku n'wana sese i wini swa vava shame i phapha ngopfu ni n'wi byerile mina ni ku phula byo hola n'wana sese a nga ni yingisi ku njhani namuntlha n'wana sese na ku yisa dibini u ya suka swigalani swi nga tata miri walowo and stuff like that yi tlhe yi n'wi vekela straight directly so na mhaka leswi nga n'wi kwatisa swinene Mr Post so Mr Post loko khe hi languta swi komba na ku ka beef leyi a nga kwatisi ngopfu hi leswi yi swi bifaku yi kwatisa ngopfu hi ku yi va yi kha yi n'wi vekela straight kokwana Africa as the images ta yena so a redza hi tiku yi ta swi ta fambisa ku yini ku Mr Post kwatani swinene na yo kokwana Africa ni vhete ni vona yi detereka because yi kha yi kombisa ku yi ta tlhe yi ya kwale ka vo na ya ha fikangi no fika so a redzi a no update swi komi na ku hayi kokwana Africa va ngo yi khomisa at any time lo hi swi langutisini la mara ku tindluwa a na nge za pfula case Mr Post I think yi to byela ku yi fike yi apologize yi delete swilo leswiwa loko yi tlhe yi continue still yes ku nga va na a case after that and stuff like that that very curious ti vuyela ka Gagasha mi swi tiva Gagasha munhu a tshama kha a thakiwa hi swona ku i dya mali ya nsati sweswi hi nga ku swi voneni vhele a nga na ti-rapta a nga na ti-golf a ri vhele swi nga ve swi humesiwa no swi tsarisiwa hi maviti ya nsati and stuff like that mara wa ha ri ku defendeni Gagasha ka mhaka leyi wa ha ri ku defendeni as ka yin'wana ti-live fike hi twa Gagasha a kombisa leswi vitwa nkarhi wun'wana ka mi jamuka i mali ya nsati konza to kwanga ku nyika mali ya mpahla ya 100,000 vhiki na vhiki tshami swi vona ku swi sweswo a va phuvanga vavasati a va kona n'wansati wa kwanga ku pfumelela hi xava mpahla vhiki na vhiki a nyika hi mali ya xava mpahla vhiki na vhiki loko mi nga swi tivi ku mi ta ni kota hi majamuka vafana mi jamuka too much ko n'wansati wa ku tsakisa ku vona hi ti xavetela swilo hi lwa mhaka ta mpahla laha ku westa mali so wa yi vona ku ya kwini yi nga pfuki mu vona ku hambi swi ti ku mi ta vulavula mi ku yima ku dya mali ya nsati u tshama a ri ku kombeleni munhu wa komusi yalowu mi ngo ni dya mali ya yena tshama a ri ku kombeleni kombelana loko u vona yi xavenyana xikipa na mina 1 2 3 u vona yi xavenyana buruku na mina 1 2 3 so loko mi nga swi tivi ku mi ta ku yini mi ta ni tlambela la mali ya nsati Matimba gigs arena ku teka ti-stars na maswiti ni va tiva loko va tsandzeka ku la ku engage na mina i swa nsati i ni kumele sungule yindlu leyi mara munhu i ta ku byela ku swa nsati laha
swa hina hikuva a ni ku sweswi i tikweni mara munhu loko a ta ku la ta ku mecha i ta ku byela leswaku byela ku swoho ku munhu munhu wa jamuka i lava ku ta kuma comfort i lava ku fanele kuma comfort ya ku yena insati me nsati lowa me loko ni n'wi kuma ri na swihayeli swin'wana swa mabalt vit ni n'wi xavisisa swo hinkwaswo ni ku sungula hansi ni ta ku vona hansi loko ri na matimba loko a ri na matimba ni ta n'wi vona sweswi a ri landzi bazi na ri lava ku ri vona ri la mutini loko a ri na phapa a mutini ku lita n'wanuna loyi wanuna fanele a mutini le ka n'wanuna va ta ku humesa xicool bag loko phuviwe na kwale Pitori maviti ya yindlu yala yindlu maviti ya yindlu le u nga ta ku hi le ka tivana le ka Mr Nonyane se tani swi mi nga ku swi tweni swi to vhele khe hi yingisela ku hi sayiti ra yena Gagash na yindlu yaliya loko ri maybe van'wana a heta a suspecta ku ri yindlu ya nsada a yi ri yindlu ya yena i ri yena swo ka a nga hakela and stuff like that of course ya ni kona ku va ku ri a huge aspect yo i swi afford xi njhani within a short period obviously loko ri mpela kha kombisa ku na yindlu ya yena and stuff like that so i mhaka leyi va yi kha yi tika hi nge swi tivi sweswo hi ngo tiva ku i swa yena swa yindlu obviously liya ya double a ku ri khale swona ku i ya yena and stuff like that and yi tlhela kombisa ku i tlhela na yin'wana mpulukwani yindlu and stuff like that so a ridzi mi ta comment ku n'wina mi hi vonisa ku yini makade you can comment and stuff like that ku yena as mi swi twa ku swi swa kombisa ku vhiki na vhiki spend 100 mara yena hi ku xava hi tshama kha hi xava mpahla deme xo xi nga ha kombisa ku fana na khale masiku lama ntiku why but hi mpahla tshama ri ku xaveni Gagash loko hi lava ku lava ntiyiso it's his daily bread loko mhana a yo langwa la ni ya twa mkufukufu na loyi ni nga ta teka yani ni nge yimi ku teka wo ti langwisa swi ta lava u ti langwisa dya hansi foto sala va nghena xi to nghena ntombo xi fika xi kuma ku hi le mukufukufini mara nge langwi luya ambo la langwa nge langwi ya twa mkufukufu yele xapenga leswi atwa mkufukufu yatwa mkufukufu xi nge langwi mana aya a ni hleketa ku xi ta langwa xi vana hala ku tshama kona a ku ngheni van'wana xi ngheni yaleba hambi yo tshama i ti kwatisa i to vuya hi kuma xi relaxile xi ku ni nga tleli henhla ni nge swi koti so hi leswi loko ri amukeza subscribe banda kombela mi tlika subscribe mani swilo yini mi ngo ni byela hi n'wankhata ku ve ni le prima ra mino ni vuya na homework n'wina mi ala ku ni tsolile kasi nandu wu le kwini na mani nandwani huni wanga nandwani huni na mani milori vayaku mani fela se swi tiva hi makhelwani se ndlulani nga biwangi nami na lava mi ni tsalelo sa ni vona mi ni feyila mi ngo ala ku ni twalela ni ku yini mina van'wana se va pasa mi ni feyila ravinaro amo lava ni yi ripita yo tlasi na ravinaro samo lava ni yi ripita ravinaro mani swilo yini mi ngo ni byela hi n'wankhata ku veni ni le primara mino ni vuya na homework n'wina mi ala ku ni tsalela kasi nandu wu le kwini na mani nandza ni wu voni wanga nandza ni wu kumi na